Oras mabat ganupan bapainang Koreani Tuhan naga parmahana mader bata bani tanggal 5 Februari on ay mamarjudul galangkon ma dirimu nasitong duhatakon benima naso manjalo harajaon ninay bata songondak danak sing anjay masuk yaujay Markus 10 ayat 15 Anggosiol do rata manjalo harajaon ninay bata ningon kahonta do ay marhite manggalangkon dirita ibagas bulus apa taruh niuhur hatani ay doa se isobut Jesus bata manjalo harajaon ninay bata ningon songon dakdanang usihan doa ibahen Tuhan ta halani bani hadirion dakdanak dojupah bulus apa taruh niuhur Boy terjadi bahasan naso iberehita o pedirita sonai dopak Tuhan lagi pedoma gabe kagori ni Korea ni hita mungkin ya bukan hita warisan ni keluarga tahap Kristenan on inorhon ni ai lang boy hapur saya onta ai marpambahenan bani guluhta apa horjata siganap ari ase angko sonai obe pagahapta diar maipu kahita usi manggalangkon dirita hubani Tuhan manggalangkon diri lang homa ay tujuan ni par ugama onta mukani naman jalo harajawan ay ope ay halani ay por ini pe jalangkon hita dirita on lang mitar so hita usi marlupit tangan maranganangan tapi ningon marbagal do hita ibagas Kristus makubasi diri marhite haporsayaon lau pader hon hadirion taon ando harga bigalangan nahina rosuh kon nebata hita jupasi I dunia on ope hita tapi doma warga ni harajaon ay homa ipatotap do dalan si dalan onta usi songon sada garis lurus itugu-tugu do hita bani pardalanan ay anjay patuduh kon Tuhan ta do iyanan si tujuan ta do muhujon ningon bere hita dirita ibagas bulus apa to niuhur lah mangiri-ngiri ay Toto ase boy jupah ay bani dirita ningon iberita do koma buay panorang tahu bani amin martong mahita Tuhan Yesus ajari hamahanami manjalo harajaonmu ase bagas bulus niuhur apa taro niuhur hanami roh hubamu anjaha si pambalo si hanami bani hatamu amin